Köpürö. Angeme. Çıgarmаны жазган Зина Кампасаңова. Окуган үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяз. Биздин кыштакта илгери деген сөз көп айтылат. Илгери мына бул үйлөрдүн ортолуктары өзүнчө бир жаткан талай эле. Той тоурларда кадимкидей улак чабылчу, Кудайга шүгүр мынтип эл көбөйүп өстү. Айыл ичинде тоокана салгыдай укум жер жок. Бала чака тоонун боорун жыра тартышып, үстүн түздөшүп, өз түндүгүн көтөрүштүн амалын издеп калышты. Эмкилер дегеле бушугой. Дубал тургузула электен мурун тегерегин тосуп башташат экен, чычкан өтпөгүдөй кылып. Коңшунун үйүнө ат чабым жерде айланып басып араң барчу болдук. Ошентип бара-бара каттуу деле жоголгудай. Ошону айтсаң, илгери бирөөнүкүнө келген мейманды бүт айыл узатчубуз. Оокатыбыз деле чамалуу эле, анда көңүл кенен экен. Тапкан ташыганыбызды ортого салып, бажырашып отуруп эле жеп ичип туруп кетчүбүз. Азыр барчылык заманда ата бала келдешпей баратат. Илгери жаштардын оюн күлкүдөн башы чыкчу эмес. 30дан ашканга чейин эле оокат эмне экенин билбеппиз. Эми болсо бетинен түгү түшө элек келиндер эринин үйүнө чемоданын кулптай келишет. Абысын ажым болушуп, бир баштары кошулуп, эбирешип олтурушканын көрө албайсың. Илгери дешип айтор, күндүн мурду жылып, биздин үйдүн чыгышка караган узун айбанына мемиреп тие баштагандан тартып, этек жеңин жыйынган коңур күзгө чейин чарпаябыздан кемпир-кесе күзүлбөй, илгеркилерин сөз кылып отурушат. Улусу үч бүгүлүп кемшейген кемпир, арты коңгуродой тармал чачтарын эми кыроо чалып, али үнүн шаңкылдагы, дидарынын нуру өчөлөк аял менин апам. Эки ооз кептеринин биринде «Ай, жеңе, келин» дегендерди наз менен катырышып айтышып, азилдери оозунан түшпөйт. Колдорунда болсо ийик, жүн же неберелери. 5-10 жылдан кийин өзүм да булардын баарын илгери деп арман кылып сүйлөчү болдум. Айылга ар келген сайын жолугун ээг алдынан бош таштап, демиге баскан апамдын артынан эрчи улаан бир үйгө кирип, кайтыш болгон энелеримди ыйлап жоктогон күндөр да келди. Чындап кейип ыйлоочумун. Койгула дешип, кошок кошкон аялдарды токтотушуп, Куран окула баштаганда али азасы чыгып, бүгүл элек боз үйлөрдүн кереге ууктарынан ээсинин жылуу ырайын издеп, көкүрөгүм муздай улутунам. Бүгүн да машинеден түшүп, төштүн этегиндеги үйүбүзгө жеткиче жол арбыбай, жалгызсырап бараттым. Мурдагыдай алдымдан тосуп чыккан чоң энелерим жок. Терезеден каалганын жылчыгынан кызыксынып, шыкалай коюшкан бирин-серин жеңе желпилеримдин каранын көзүм чалат. Эшик алдында жаш балдар ойноп отурушат. Алар мен айылдан кеткенден кийин төрөлүшкөн. Бири-бирибизди тааныбайбыз. Оюндарын токтотушуп, саамга элейип тиктеп калышты. Өтө береримде көөнүм түтпөй, «Чоң ойдуңарбы?» деп ылым санап сурап коем. Унчугушпайт. Артымдан «Ким?» деген шыбырлар угулат. Кудайга шүгүр тааныган бирөө чыкты. Бүбү канененин кызы. Баягы чарпаяда апам экөөбүз маңдай тескей олтуруп, көзүбүз тойбой тиктеше чайды узакка ичтик. Акыры чайга да, кепке да канганыбызда эми гана эстегендей шашып калды. «Тур, чоң апаңа барып учурашып кел». Менин кыйыктана түшкөндөй түрүм апама жакпады. Үнүн эми көтөрө чалып: «Кой балам, барып сурап кой. Ал дагы бир мусапыр. Мурдагыдай чуркап келер алы жок. Келиндин көзүн карап калган. Сени бир айнаш дегенде 10 ирет айнаш деп жазынып жалбарып отурат. Капа болот да келип кеткениңди укса». «Жеңем үйүндөбү?» деп сурадым беймазаланып. «Үйүндө болбогондо каякта дейсиң?» деди апам сузгана. Анан үшкүрүнүп койду. Шаардан көтөрө келген мөмө жемиштеримден тең бөлүп колума карматып, кайра-кайра дайындап жатты. «Буларды чоң апаңдын өз колуна кармат. Ооз тийип коюңуз менин ап келгендеримден де. Мына бул набатты өзүңүз бекитип алып, чайга салып ичип жүрүңүз дегин». «Болуп турчу» деп күңкүлдөдүм мен, жаш баладан бетер сөз үйрөткөнүнө арданып.
Apam көңülü tınbay, je maga gaýryp söz aýta alбай bulugup, eki üýdü bölüp turgan göpürögö çeyin koşa basyp geldi. Göpürö desem burkan şarkan düşkön daryany, aga salıngan uzun göpüröni elestetip жүрбөңүzдөр. Çoň apam menen bizdin üýleribizdiň aralygy 2 garış kelbeyt. Ortadan bir kiçinekey bulak suw agyp ötet. Anında arka yüzü çoň apamdarga, beri jagı bizge garaşdy. Biýik askadan sapırlyp agyp düşkön bulaktyn suwsy tup-tunuq, tüýündegi karaljyn akak taşlar birindep görünüp durat. İçse jaýdyň günü da tiş kakşatarlyk muzdak. Bulaka artılıp jalpak taktayça atam zamandan beri jatat. Çet jakasy çirip jemireyip, eki uçu jerge batıp görünböýde kalgan. Çoň owuzda, balabızda bir attamdan çıkpagan sudan oşol göpürü arkaly ötöbüz. Bala çagыбызda bul göpürönü gününe 1000 ret taptap ötüp, çoň apamdykına kattar elek. Anda abamdyň gözü tiri. Eki üýdüň tiriçiligi bir syýakty jaşoçubuz. Ayrıkça kışkı geçlerde bışık kıştan zangıratıp sanıngan ag üýüzdi jerip, abamdın temir meşte ot güýüp turgan jer tamına kaçabız. Arça otun çart-çurt ete güýüldöp güýgön sayın, meştin ısıktabı çeke terdetip, kıştın ajarın açıp turçu. Çoň apam gaýmaka biz jakşı görgön maýlama jasap, çokko gaýnagan ısık çay menen ortaga goýot. Bizge bul üýde jegen tamaktın bary şirin görünçü. Gokuy, tamak görüşbegensip menin baldarym gantet dep uyalgansıp, bizdi tıygan apama çoň apam tarına düşet. Buli, aly dep bölüngönüňdi goýsoň, uşular jesin dep jasadym da, algyla aýlanaýyndarym. Göpüröden ötüp oşol ymany ısık jer tamdyn ornuna turguzulgan 4 kanat ag üýge jetkiçe uşularda oýlanyp jüberdim. Apy kız geliňiz, gelbey getdiňiz go taptakır ele dep ornundan tura kalgan jeňem çoň apamdyn jalgyz gelini aldıma salgany töşöge ala jügürdi. Jakşyna göýnekleriňizdi özüňiz ele giýe berbey, bizge dagı tap berseňiz, puluny aşygy menen töleýli, dedi çaypay goýgandan keyin janyma tize bugüp. Saga jaraşmak bileminde göýnek dep goýdu. Bayatan beri ündebey çalkan degen jurnalda okup jatgan akebiz tilegi çyşgansıp. Beçara, saga emne jok, süýlegeniň gara, kyratyp goýgansıp. Her bolup bir göýnek alyp bergeniňe jarabaýsyň dagı. Sevimde gelgen giyimlerim menen jürem, 2 bala tuğuça. İt ataýy tutulgan jeňem burkan şarkan düşe başlady. Akem eşikке çıga kaçıp kutuldu. Men çoň apam jatkan bölmöge girip kettim. Kelgenimde surasam uktap jatat deşken ele. Oýgo eken. Meni görüp araň baş götürdü. Kimsiň? Aýnaşsyňby? Aýlanaýyn. Alsız üni zor gele çıgat. Sungan goldarymdy köpkö jyttap beşenemden öpdü. Çüresiňbi tanysak. Kelbey goýdyň da tegele. Bizdi sagynbaý tokşaýsyň. 6 gep aýtgyça aly gurup dubalga jölöndü. Karakteri toy bogonsup yüzüme uzaka gadalat. Oy, koluňyz emne bolgan dep çoçup ketdim, kanjalagan bilegin görüp. Sargyp katyp kalgan ganyn juup albapdyr. Çoň apam birinci jolu görüp jatgansyp, kolun öýde götürüp kaýdyger garap goýdy. Hudaý alsyn. Tigi gelin balasyn kan kakşatyp urgandan ortaga düşem dep, türtüp ise eşikden gyrna urup aldym. Kança alym bar ele meni. Kolun taňyp bereýin dep çüpürek izdeýe başladym. Eski üýden galgan gatgan buyumdar uşul bölmege tygylgan eken. Ortada bizdi dalay ısıtkan temir meş durat. Gözgö tanyş syry ketken jygaç jawandagy uşul jerde eken. Üstüne birin seren jurgan töşöklerin jyýyp goýuşupdyr. Jerge salıngan obodo da murdagy. Jawandyn içinen eskirek ag oromol tap, çıkanagana çeyin orop durup taňyp saldym. Uşul sülpötünde çoň apam soguştun jaradary geyipdenip turdy. Başynda ag oromol, çet jakasyndan çykkan sabdal çaşlary da appak, ak taňuu goldaryn göküregine bekem gysyp algan. Güzgü goňdoy tordolgan kara toru yüzünden eçak nur gaçyp, molodoy jansyz. Çoň apaň jaşyňda çyraýly bolupdyr dep apamdan gaçandyr ukkandarymdy estep ketdim. Basmaçylar çıkkanda Aysary miňbaşy ireňine gyzygyp zorlukka salyp aýaldy kalgan eken. Giyin golga düşkende atasy alyp basa beret. Bir jaşar gyzyn güýesiniň tugandary talaşyp berbey goýuşupdyr. Aradan bir ýyl ötpey jaň hökmetden başı azat bolgan miňbaşy artyndan gelip golun suraýt. Atasyny abaýt. Güýesi amaly tügenip
Atlanıp jönöründe uşul çoň apaň erçi basıp, başынан sıyırıp algan topusuna yüzün jaşyryp ыйлап jiberipdir. Oşonda osol bolgan ata-enesi gaýradan üýge düşürüp, salt şanesin kılışıp, uçkaştırıp uzatyşypdyr. Miňbaşy güýesi köp uzabay, eski jaratty gabyldap ketip gaýtyş bolup, jesir galganda menin awama alyp berişken eken. Ilgerki çyraýyndan kakıйган tüptüz boý ele galdy beşeranın, degen gep geleşlerde köp ukjumyn. Üstünden düşpey mingen neberleri da belim büge alışmadı. Özü da bir sataň jüret, haligiçe betin günde atır samı menen jüt imiş. Agoromolun jaş gelinden beter eýik aldına salınıp ülpüldöp, kazan ayak karmaganda jüdebegönün gantesin. Koşokçuluğunu aytsaňyz, kaýakdagy ırlardyn baryn bilet. Oşol jalgyz başынан da imiş-imişi köp çoň apamdy aýanyşdan jüregim orup, ündöböй karap oturdum. Alandasanda bir süýlep goýat. Burmany göresiňbi? Degi üýüne barasyňby? Men arsar baş ekedim. Çoň apamdyn jalgyz gyzy Burma eje köbüz bir kalada jaşaganybız menen katdobuz gem. He, oşentip jirgüle, dedi jaktyra. Eki atanym baldarsyňar. Tuğan bel bolot alysda. Bul apaň da baspa goýdy bul üýge. Hem ne gylaýyn? Gelindin tili jaman, peýlekende. Ogo tarynbay ele geliberbeýbi? Görüp жүрgän adamyňdy jokdoýt ekensiň. Estep jatam günüge. Geterimde kolumdan dağı uzakka jyttap turdy. Tagy görömbi, görbeýinbi seni. Men ölsem Burma ejeňden janna olturup ыйлagyn kuppu? Jalgyz olturup kalbasyn. Koşokdy mykdylap koş. Çoň apam Aksandykdan but ele, Aksara üýdün kut ele. Aksandykdan but ketdi, Aksanat üýden kut ketdi degin. Ataň gynyrçele, ataňdy tatkandyrsyn. Ölbeňizçi çoň apa? Gözlerime imerligen jaşty zorgo jaşyrdım. He balam, düýnege türkük bolgan kim bar? Bir gelgen meýmanbızda bul jarykçylykda. Çıkıp baratsam, gazdyn otu öçürilip, jeňem çümköne teskeri garap jatyp aldyr. Baş götürbödi kaýrlaşsam da. Oşol boýdan çoň apamdyň gözün görbey kaldym. İşim boýunça Moskvada komandirovkada uzakka jürüp gelsem, çoň apamdyň kırkyn çygaryşyp jatışgan eken. Bu üýde teskeri garap koşok-koşup oturgandaryň içinden apamdy izlep tap, guçaktaşyp alyp köpkö ýylaşdyk. Bu gowul çykkandan keyin apam muňaýyp, ulam gözüne jaş alyp aýtyp oturdy. Jakşy günde öldi çoň apaň. Juma günü jaýga goýuşdy. Naçarlap kalganda boşdogy gyzy tabapga salçymyn dep üýüne alyp ketken. Koy gozgoba desek til albady. Sögün oşol jakdan alyp gelişdi. Tilozdan galgyç ele meni izlep, Bübükan geldiňmi dep sura beripdir. Meni Bübükan suga alsyn. Muna bul göýnekdi. Apam üstündegi gögüş jibek göýnekdi görsetip. Muna bul göýnekdi bergile. Ala kanday jeri galgyça taştabay giysin dep daýyndapdyr. Heste jürsün degeni go. Hestebe yanan. Bir nyptam eňşerilip, men ile oňkuldap jatam jokda. Eköz uşunça jyl awasyn ajym bolup, bir ajyldaşgan jokbuz. Dert bale deşpedik. Jeňe jolu menen sylaşyp jürüp ötdik. Kaýnenem jok. Almadaýymdan uşul jeňemdiň goluna gelgemin. Ataňdan kança ulu bolsa da, kiçine bala dep aldynan gyýa ötpey, ыйбоо kılıp turçu. Ataň ramatlyk, kıjıbalı kişele. Gede jeňesine açysy menen bir diýçü. Oşonda da teke garap söz gaýrybagan. Eski adamlarda. Muna emi öldü, öşteken go. Anı bilbeýle sen men deşet eken biz pendeler. Dağı bir jolu aýylga gelgenimde çay içkenden keyin murdagıday şaşıp barıp alın suraý turgan hiç kimim jok. Çoň apam destep içimi açyp üýü tarapdy gözдөй bastım. Suwga jetkenimde çoçup ketdim. Bayağı köprüz görünbeyt. Jygaşdyn ordu oňuraýyp kunige çygyp turat. Şıldırap agyp jatgan tuptunuk bulak susunda kutu uça düşüpdir. Başka çapkanday artıma gaýrylyp üýge jönödüm. Köprüge emne bolgan dep güýüp bışıp suradym apamdan. He balam, otun tügenip kalgansyp. Tigi jeňeň dandyryna içige kılıp jagyp alypdyr. Aýtyp da jaman göründüm. Oşul bir attan suga köprünün emne geregi var? Degele şumduň argur eken dep ırgışdaýt. Hem ne deýsiň ana?
Çoň apaň bolganda gol tegizdirmek emes. Sağlap betin juýup elekde arık tazalyp ele. Körüp atkandyr sowun tigi düýnede, dedi apam üçgürnüp. Giyin soňgu bala-çaka göle hareket kılışyp, golga tegen ustumbu je taktaýby suwga arta salyp jürüşdi. Toktabady. Boş jatkan jygaşdy ar beri ötken adamlar götüre getip galşat. Akyry tajaşdy, tim goýuşdy. Oşondan beri iki üý göpüreşir galdyk. Ilgeri degen söz uşintip jaralat eken. Çıgarmanın ayağı.